Abusia wa mema wakoba na metaso emisawo sene wapomu no etie mijise nyakopa wadu mitini bibia ehye eje emawo ene story me wo eje mawo no eye mrantie bi ya kire se nkofo bi yesisi won eje won asase di afri won sem na ene no so do wani abre no enenye ba kunye mienu no metena so we de chese dompema kasa no mabo ina mba o masem eba betu edwa na se wo mo de etu dwa no nso de do so na nsem enso ewom kan honi nko tie nsem a wode atu edwa no nyenye mu ofutu sem enye ma de hyade nso emfa emfimu mema we so be like na wasa share na wasa subscribe ete amame aha guso emergency Ghana TV eso kame honi nko hwe video wo hwe wachi a de na wuhunu mo fa nto akire no na amanfo ene adofo ene adehyi na so wuhunu akra ye we dey free say me ba adwuma mu ha me hu bi da ya ye adwuma ya say dom say de e wo ye dem ha de me hu mi da aboro so a enan enum we dey me ha mani a enipa be say aduasa de ye dem ha shapa ya ye mfa nipa dodo sa na me nim de nenti a dom aba edem ha sa na ebi buboko jan me nim say bia wo mu bibi na afri mu se de ebe yo dom a wo ha de me ha mani nka wo ni Facebook ni YouTube no de make etumrika na kwahwe dom a egumachi a me akra na say wo mu gina machi sa no me homete asa bi suro because nyasam ketwa kra wo ahanomo a sa biri de dom no egu hanomo a nyasam na je wo mama ne de wo mo anenam na me kodia no na me suro wo mo maguma ya fi wom wo mo ma hyehyɛ siwtu nso so ewom ene wo hwɛ asa asofo ene ho mo asfade no asofo wo mo nkramofo wo emrante ebi so wo ene mafo am do wo nsa fa wo mutiri nwi no no ebi so wo rastafo wo kro ai we wo kro se wo mu de ne nyanya rasta wo edi wo ma se afa na okay enti arofo o ma Facebook de so a obaso a sese ye doma e wo yin studio ha ye ya hai se ne ye dem hatie enipa e wo dendua mu ena wiei enya asem ketwa so obaso bia obehu nkoba amekai na owura ba ko wo manim ena mahunu opanyini a ono nso na fade no anya hwe kura no obeye de hye obi fira de hyebusuam ana obeye panyini kire se otutu ne ntoma enemre de mafuei sabe yen sane yatie ye kwa baabi a mpanin na ekwa ye tutu ntoma ye kobi se mrantie na ekwa ye hye ntade nanso ahaidie opanyini no otutu ne ntoma na abaha owura ote manim ha ohote sei adaro ma me ho ye pa papa wote manim wono nso abuku ja udi de sai miwura wankasa mididi Muhammad die muru owura onso te mensa benkum so ye fro sei midindi Imran Abdul Karim iyaka Abdul Karim eno aye yaka ne de ne bo be yo me dey ma me fa Imran na okay ma me sha sim free so Muhammad o na abo ku jan ena wi ade obi na afrim asambe na asie enti enne nipa domo ente se mo afrim yawra e wo mi fi a he de na aba kire mo asemu na mentie ye ba ya boko na nya boko sa ene sen be se 5 years ni chirikrum bo ama chirikrum bo ama chirikrum offense bo ama yes chirikrum okay nipa ye we chiri hai e kura isha ye dos kura chi sei ebinim we chiri ebinim ntumi amma na be 5 years ni ana ye nyanti yakoje nsase e wo ho a ebisi ye dan e wo so ebi kwa ese wi omo no mama etiso tama race course for omo pam race course for no na man bi no efrafe no dinka akotena so na okwaye kwaye no kotena so first ohene ne man twa asase ne man no kotena so enti dimu asase dia oho di chichikru ya jiji nsase ya bi dimasi sewi a mo no mama eteso no mukrum teso enti yo ho na eti se school bi wo ho mo bie school no enti aban se ohia land no ye de no aka school no eland no ho ne so momon sase no makoje dada na ye wo so no aban se sabre na aban be na wo so ye de ni enim
pese me hu se sa brede ya na MPP aban na wo so na MPP aban na wo so okay yes enti ye kwa de ditumi ni aban twema nso nti ye se yate ase omo si wa land ho no omema bi anase obeto a obeto na wasi fie so so no waka ho asem enti obi o so land ho a ye be ma wasase fofo anase wo pesika so a ye de be ma wo ye beto wasase do e na se wasi fie nso wo so a omo no be ka ho asem okay to aso enti obi a twen se aban de so opa ontumi ni aban twema nso enti obi a je mu enti ahwe ni mu 1 year 2 year 3 years enti wo hwe 4 years enti wo hwe ena emu no omoka se mfa wo paper bi asase bi afa paper bi akoja papa yi enti me kwa na menim papa yi me soma obi no ko hwe papa no hu ni maame afa ye kwa 1 year twam 2 twam 3 twam ye ko 4 years enti wo hwe ena ye ko papa ka so o munye serious enti mun koy madwuma ena obi a so ye na dwuma o ye dwuma na council fo omo di police aba bo am council boa my council mo ho ne kra ya district council no mo di police afija kwa abre north omo di police be chewa papa Messi ni no wo de me na masase no mo yeso adwuma so omo di police be chi Messi ni na opa wa ankasa kọ senja Messi ni yenja Messi ni da yenja ni da ebi su chese obebre ansa yenja Messi na mawo mena makofa Messi ni no obeye adwuma nya bibie dikekewu enti ko ba sa fe de Messi fo no obi amasu biu na se hunhuna na tata okwa police okwa council sa yenti ase na man bi ofe no kobena mensa afi asase aban egie no afi akwese o 2 plotter yama 1 plot o 1 acre yama 2 plot yenti ase afi de ba ko efe no ya kansa ode ko asam de ya amuna bi mu na ode ko ye so ko twama ye ya odo wo moro back bi wo ne chi amuna kesi bi da ho so bi twa ma na ho asase ne wo no ensu nipa ye wa sei ye wa asase 33 kesi ne wo so no ensu ene ase ase enye sei na mo ne ye kan no mo ka kire sei wo landa opa ma obi na sei bi tua wo ka mo ankasam ko twa asase hunu bi di ama ye ntie ase afei na se ayehu police ni kansi che omo tatae sa na commander bi fe no Mr. Odami commander bi o ma try fe no Mr. Odami wono ochewa wano asam kro ntwro no do akotum ahenkuro otumi kofie mene maame bi ni age 1 plot 2 plot abum okofie ama se ye pa ne chewa ma ne bo 6 ama ye frɛ pani bi o zongo ansa wo frɛ no asa o ma bail o ma Messi ni bail Messi fo makoma ko 4 yakọ ha ho so musinye adwuma maye no afei ye ko mua na sade no ukọ cancer mo se yomati committee mo hwe asem ni mu ukọ afa pese bra fa documents bra ye dia akọ bibia janin still afei be wan say me ko fa Messi ni adwuma na ko bena mensa ene ya won kansan o makọ chi Messi ni no e de o makọ police station ye bre pa ye de ko to nchen ya afei ne betia ne se kromwo peni bi wo ho ye fa ni bachi achamfo bachi minim ne da edi amatere no na sem ne se asase no kromo penifo na de che no asase ato firo hinsem de e ba de 30 de case we wo mo de chew e ma ne yie ene se ntiase bachi ura land ni mu a wonse benkum so waje 1 acre wo ho utwem ko etira wasi ebusu land na so wasi ebusu fie ho oba wani mu a watofa ni bi asase etua ka ekọ 3 billion oba wani mu so a wasato SDF plot na mosi o ma bo foundation si pillars o tua ka na wotua asase we nyina kala se de acha wotua ka mani yi ana da bi wotua bi ni mu ka echire hu se abai bi enu o pa asase bi onu ankasa ne pa asase no na se o pa asase na sa ne na na afedo kromo penifo de asase achew kromo penifo no hwan na de asase no echew eye hwan wo nyo hene wo nya busha peni wo nya wo kromo wo pa ne firi ho na wo waton asase egu ho ye di ehia wo sika ade te so do sika no ebe fra ye ehia no aba ye hu fin
wo japade bebre mi masase ba ko pɛ no wo beji hwe nipa dom egu ha papa nipa 2 ene wu asase no so am hihie nti nipa 2 ewu na sa wotina wiase de usika boy posa na ntiaye wasoma ne wo fa asefo ya nkansa ne kobre mensa hwe wo fa ani abrepa koje boye se de didi agro mi masase wan plot ndie mi mewu ada so da chi me maka kire me se mpapa koje asase mai no wuye mi mama ka kire me se mpapa ba wa mobra nti mi masase wan plot ndie mewu ada so na da chi maka kire me se me mpapa oje asase sase no asem na bia o yesei mi nja fa nche da because kwa fa so mi asase no enya agro eti masase ndie mi hia mo obi ansesu bio cancel for wo mato wo mo police force the same thing and omodi police for tata wasase no so hwe wasi asa ai fence amwako wasi methodist wo ho e de amakuru no Mr. Bachi wasi chirikrom wasi methodist wo de amakuru no obabu amaya wasi baptist amawo mo masalachi ba ko be sisuo obebu egu masalachi obebu egu so bugu yeso yeni abrepa anya sa kromo de cause boys ni bi adwumbone abomutrim eti ye no makasa momoja ebi krofi akontuma ba wo ebi okwa afana ma ha yakasa che ni apam no so onko asem si ebeyina ma eti ye betena ho esi ametie esi amekase impanifo nyina te na ekoso boy my police station omunim na ekoso council na ekoso na so chine bi basabasa si word afele ko police for abachi esi ametuati obi sie ya ye bechinya tum mimpie ni mo na police achimia ko shemte sie gumankop na so na ekoso no police for some dey asumdwe ba ho no omunim bibia ana omudi papa na chi na wonim se ai kobra mensa tumi fo bidi na tikeke nipa 2 eko chocho de wo nyina ho ewe fonso ko chocho ni nyina ho atra tro due nyina ho so mebubu egu ewo cancer di mu abra cancer ni mu hwe epenifo ha enim nye koso cancer na wo de ma se mebo oman no police efa sumdwemra na so police na ye adwuma de manipa baako this time around here ya boy ho full package so mu di agro kro no so asumdwemma so da ko se mo mabu yakwasia hwema mefo bi so nyoma enkati ade ya mo se ye ndisifo ye ntafo mbapa me firi ho me ka sama me kam ntwantro me fo mi nka ho me ka nyeminim eno twantro tubutumi bodua me ntwantro tam asem ne hyase no papa ni omo se kobe mensa ne mu bi me si da bi police station me defend no le fios me defend no papa fie no office me fe no junior na kunto ko me na mpata ntokwa no sa ni nyina wo hyemu bi this time so dear sa se ho agro bi wa enyo go matwofo wo sa se wo ska bebre ade na wo de hia wo sika be fe ye hia na obe hu fin na koso bia woni common pen for when the man on be nipa ko ne man ne hu mame hwade ya boy ho mame hwade bi ensase sabre ya ye kan eye acres dodo say 13 acres 13 acres. Pepa cho check how many plots mame. 1 plot to be 4 plots. E wo mu 1 acre. Enti check ek plots dodo a e wo sa 13 acres no e mu mame. Eno ye baako. Afei mienu owura asase a na ye meba nyabotrema no. Asase a ye ka ho asem. Sa 13 acres ya ye ka ho asem. Na mo wo ewo hodada ena sukuu ne wone de ana eye sukuu ne de ena makwa akoye encroachment akwa akoto wabra enyamodia ejameda sepa sukuu na sase no 25.5 acres eno way edaho 29.5 acres 29.5 acres edaho obi anko mu ena ye de no 13 acres cause uro school land ni mu a onka woni asase wo ho tama mu yes ade no omu si pillars F5 de nyina no papa penina wo no tia okotu pillars ni fi ho e mo mu ko chi ni tumo bo aman police station ayinkro police station 3 days yehuni po chi no bail na no asem kwa ya ntwro ade ntira ye si pillars e de si wo enti won tia se wo tu pillar na firi ho keke ye chi ni tumo 3 days sase no ho Messi for ko yedwuma ye be chi watum wo asase so da hwe kogo so utwa blocks ye be chi watum wo doso ye be chi watum afedi e kobere mensa chocho ho da ni nyina ho ni nyina video pictures nyina we phone so chocho da chocho due nyina ho atro blocks nyina ho adan
abra council ni mo hwe ono so onye adwuma o council ho council fo ntumi nka ne kure police station wo ntumi nka ne kure na obi a onye adwuma o council de oye de tumi nya sa akwanya no e kotwere dan homa council akwese o ma to council ni police council de ye nto council police ye nto police me pa chaw se wo si asemeke twatworo a kokrom wo bisa council penifo se hwan na kotworo dan na wo nyina ho hwan na kotworo ho council ye mo anase ye hwan na kotworo ho so be bubugu hwan edan si ya okọ assembly bia ye town and country planning for ya onom na ehwe se ye besiesie ye mpotemo no ye besi baabi asasiesi dansie baabi ansasiesi dansie no ye makwan ma yensi enti kwabena mensa no onye adwuma ma town and country planning wo ho ana onye adwuma wo ho aban fa na adwuma wo ho okotena Germany wantumi ambobra na odi yensa asene bedi ye ho agro na kruma sa esem de ba ko be fe na oduro mesre me kan wada manana wo si otumfo e di asase no ehira so ma baachi oduro me yasem ye kebi ontwontro oduro ehira asase no so de ama baachi ye asase tetini kese hiafo asase tetini kese no otumfo ehira so de ama no entro we yetwa ma mensan hwade bi ahyase ye no o kire se yese suku ene ye de beye enti aban se sanete opese wa wo asase wo ho se ya aban beto a wo beto wa wo agapade wo so ye behwe ni aka ho asem sa nhyehyɛ ye no hwan ne mo ye sa nhyehyɛ no omukobo de wuru okrom ho omudo mano ne kan ye yehu aban bia yehu nipa bia beche no last ofre na no man we pa de enti ye de yano na bebo dawuro wo krum ho ka dada ye no mo ye pepes o suma se ye ya ye kasei anyanyam bia no yasane mu aba behia e wa asase ne ho biewu ana ye ne mu nhia biewu obi anyi nhia biewu asase ne so enti sesi asa wo me fa tre me wa asase wo ho na me koye ma asase so adwuma de ne ye de beye me ukoso a wo ye adwuma na police for ne council fo aba asema ye kayin twantro bo ama council police station council fo ni police force o nyina so ni masem no me ya chi Messi ni ankofa no ya chi no ye fe na jasai o won suntem o mo chi ne nkola 3 o mo chi o mo gumu mi ame de enti wo kra de wu nwie ye dabi hwa na awi asese wo mo te so wo te hɔ a raise your hand na me hwa de wo to apajansa wo no ye no ma to apajansa wa wo ne oyere ne o mate hɔ mo fa nto akiri ma me na o mo hu ani amanfo te so we yesha nipa ni sha bebra ama papa mpa chawo asamba akọ asase nti nipa mendia amhihie ewu adai oni bi na nyi no wa na wo hoyi yesi ye gene force oba be senim yihye no wo twa hwe wo wu ba ko so akomonya heart attack ono so wo wu nipa tu ewu asase no mo amo wa ha nyina mo to firi ho aho ye to firi ohini nanampianim eho ye to firi no ho mukura nanampianim ye de pepes akọ cancel ma dia tum se ne kure no fa ase na ambo bre no kotena Germany no so wa hwehwe ande me kasa de obi a obo ne bra de me pa cha ande obo ne bra ma ne mo ne bra odo ne ho ma ha enti mo won krata kire se nanampianim a wanya ne ba bi kwa na oye ofenso bo aman chiri krom hene ene ton sansa asere ma mo pepe omo media nsase nyina pepesi na photocopy ni original e ba cancel ho me no kase obi apepada ho obi andin numbers e wo ho so me freye se chiro me freye dia yeni entu kwa no wo mobo wadwini so omo so mo criminal man che obi a menti ase yesu tu omo tika so omo nchen ye abadwuma na wo ye yesu anya badwuma e na odo nyansa ma nipa bi control o peso sisi ye na obeti sie safa ho adi sa akwa anya adwuma okay mesa ba so adofo asem wo ya aba yenim hai very crucial issue hwe ade a ehu ewo asem ho say one ye defa religional angles intimate relate 2 ye defa political angles and 3 ye defa tribal
angles. Sir, obi a teninti. No, this is below belt. Nipa krobia waka sebe sa asem wi eye nkwase asem no waka ye. Nipa me pa cho membo obi ade ma me mempe obi ade. Nipa oka sebe sa asem wi bia no sebe mesre meka se nipa no oye nyansani anka wonka sa asem no se yampa se obi ka ya. Nka se obi a teninti eye ade eye below belt so obi bebie na no aka. Yaka yesi asori wo baabi. Yesi asori wo baabi. Obi betena ne baabi oye kremoni enti ebia wanya saa kwanya no. Se ma minsin kremudan na manfo ntumi emra me ya asori ewom. Na agiri se obi ye Muslim na aba bebu ne dan egu odon obetwe ma. Ontwe ma. Enkremofo kra saa wo gidie bi. Odon wokọ no okokowu se wo bu ne dan egu sei te se asori dan sei no okokowu ewo mu a onim se okosoro ahemam enti basa ye insight bibi ene wo ekronimu minim se mampanyini ye eba ye nche asantemam kura no dc ni mc fuei ye hye da mobonsi afija kwabre north dc awaba foforo matese ye dc aba wo foforo asem we ye test case at the mount asem we ya make say minim say production atu ho anamon e wo sa asem we ho na opanyini akwa bebro yes mpacha na ho te say jana dawroma for the sake of records udi de say efeme opani osebedu opani osebedu ya bedu ya hwan ye de hye ochikrum o ye de hye ochikrum wadawroma won kire wase kakra ma me de hye kwan ben so ni etie nana na okọ ne krechi no oye menua nana mpieni eye menua unua no okay asemi ya emrantie ne mmaba we ye nim ha eken wadawrumu die na wo onim fa ho nana bedu de mini fa ho ni say Presbyterian Church of Ghana ebeti school ama school no mutremu akwa be 6 years ebi wie school no let school no guye Presby for a school no. Presby for school no. Ti ebrebe ye I saw them one na but sofo. Roma sofo. And others be ba say omo ko say school no say bie. Omo boy. It ba sofo eyim ka say just say kono ye nhihye. Ti me say ankrofo ni hia ko ye nhihye. Say edi Presby de me yim firi so. Chapel be free Presby. Afis committee be free Presby asafum. Asemo abechi no we meba me pani ba no we se Presby din de won party ne party china to the political power ebeji political power ebeji ye sa abechi nso no wo fa kanda pa DC nso ye bechi no fa ite be ha school da no wo ko bie se ye bie school no ite me gina so do wo ko court ye kwae fine na dey omo call court Presbyterian Church of Ghana okay e dey omo call court ye dey kwae no ye dey people sin akoi na na mpie na da sase me na 29.5 acres me no man kwatwa ma school no 29.5 acres no man kwatwa ma Presbyterian Church of Ghana eti brede nkata se mi akoduru ho no ti ye ba so form de mra be chi mo nya krata bi amfa ma ti e cost 1500 itia wo eni na chi ekokwesi so anya nika sire prince so kaso kwa asem so school ni begu nti woda to sinada time of obefrey say no so chi obefrey ni yenim ho hwe sabe dwafo atwa be hia o machi da senso so no na mpie ni dia asase ne ma wo no ansa school nkrai be hia ase enti mo hwan ba say mo so si pillars atraba o mo ho ti bi ko hwe enum so no sika asase ne kotwa pillars ni nie bet enu ho ba bia mutu pillar ni tu ye no am wura am ti say pros food tu abepɛ me mi duru ase pem so ko pose ko mi duru comment dan kwa man move step was when you was and was mongo to wa hinkro ya do free bo aman kwa hinkro mi da say 3 days me ko fa lawyer I am a sabai what no be for me ti asofo nipa bebe so ri giran ko comment dan say mem da be chan say mem ya wo mem da mi dem sam te mo hinkro pose for
case wey case say about 2-3 days e chen ko pa commander chen say na obey me to obey me ye na ko DC mo na me ba che mo sim ni pakro sabre na MPP for na was sim ni pakro say uni pakro say was sim pakro ana commander ko check ta ba say sa elia ho fa na nsi ho bio kom so bu ko wo mu hwan ko twere mra me ko twere mra anya so commander no odame no me ko twere temra say asase no se me japade wo so se ni so mi sisu bio kom se me ko wo mu eja ehunti me na ngote ko twere te ko ma commander no ya asase mi sisu ti de ba na say be chi spice pa ba ka twere me say opaneme no school no abaso pasase bia kan be 60 acres inti o 29.5 acres ya mi hu amanfo na nka asase ne mpedi nkan no so okay mate efiri wo bet wen so bio me hwa ne se wo di caterpillar so na wo dwi asase ne ope mankasa inti bet ka jesu wo be susu bia na ma put for the enchew inti mi eli akra no mi nko ho me kwa ma put for mi kuku fu da ho kuku nkra mi sim mi so bet matum inti enkansa no ayebo ndin no fabra mensa no onua no sokodukuru timinka bi chem ana wa sokodukuru invite mi se wo hia mi se memra na ho na nampie ko nkra cha asase sem so no me nam hwe so wo chikuru mu me pani wo chikuru mu nti memra ne so kwa asase chikuru hwe ne dia ti me hwe se nkofu si da wo so na loki se me confirm mo fase mi unu kan ho e bro ka se me wo send me 5 million 7 case camera 5 million do so do wo se fabra ti ko en ko sokodukuru fie ko to no kwasina na wo friend na mba wi wo so ko ani mu ho wo kwa krofo bi yadwuma ho me ba wo sisi a na nsuo mate ti bia mi gwasa so me se sokodukuru ne edom bia ba ho o ba ese pem sa anana so wo yadwuma ye wa wo krofo o so kosoro ho na akon pa fo ko stop wo mu na mi kofi akotwen mu bu wo ho se pem se tue kasa pe afimo bia gu kwara mi na mko so kikiki o se me wai lucky na konya oba bi fi yem kura oba ne dem e chire mfre so kodukuru se nana o fre me mo suppose for tutu we so ndie ne maye me friend no so kodukuru am peki call no ento mo bom kwa da no a dom kusukwa himfie anokwase bi kwa da hospital for 3 days tinachi na mko so kodukuru nana o na France memra ndie na ya apose for tutu ababu ye so mboku iwuram ho osofuka atenem nso okay santi fa ko fie na de se ko mabusu afo amane o ba no be she komenda oda min sase on fam to ses na wa koton asase wo so ko ho ana me ton hwe wo se asase me na hwe so na chiko mi na asase efidie ene kwabra mensa wo mi so ko du kuro se pa no makobo no eti bram da ses no minya be wie se pe am se komenda me charge ni sen wo so charge ni so ko wi so fini peak wakowia sofini peak nam so hwan na kaise ma wi sofini peak obobo bi de mo anu ofinso dukuru man ko chi pende ne bai mo so le bi menye case bia so ko wi sofini peak me si president ko ye hwe anam ko komenda uchi mi tu mo tutu na bu nkofo ko da hospital no use ko wi sofini peak boy si on ko ye case bia na hwan na fra police force o machie me tutu so ngo meku yen enti sokodukuru friend me pese oton sa friend na di ohuru ya ofre ya ko akutu mi sutuo no o mekire wo so hindi en kwa yen rest no ti the best be invite no 5 days time mati ti do musu ya me ko ye sokodukuru ko na oni commandant we didi ti ko na afro ka chem prince na be chem police adwuma ti mi ko baby ya jao tisi ya chewa ya chewo kwa ya buene ya bu abu nyina ya bo bia ko da hospital ya bu sen kai tuo kwa kamera kam ku mutu wuam ho ai ko mu ade chem se kwabra mensa woni sokodukuru ene yankansa akohia meeting yeso ye won kunyasem wo yewura ho ese omra me meeting no mo frem kusukudi esi ye no mo de to wo manim senke pemi bet nyakoba da mo nsa ankame ti sen nyakoba na memo akwa no a sa kwabra mensa ne ankansa ne bechi no ko me yekunu tuwrem eno ye de wo wadwene kirewo
ye zana ma dwe kyerɛ mfisi ko mu no so ko dukuro ne friend sɛ memra me kwan so no wanya sempa bia nka nkyerɛ me de me hu ya nsi yakotutuo edia ye de wo wadwene kyerɛ wo epane ye fa so anipa betu tuo de wo nim ba bia tuo de free etu nso npa na tuo posi na betu tuo no ba de me pese me hu ne sɛ de nam ne so ana de o ma ye betu tuo de wo nim nipa kro dabi very good betu be hwehwɛ no to aso ene ye den e wo no mo asase ne ho to mo asase sɛ mu e ba ye no me kwa cancel waka chom pray say ye pass dwe okrum ho da letter no na asase no kotwa ma school no 29.5 acres some ma Jeff press before say mo yeni hweka ni mo ko kire mo ene e kira adekye ntiase ntimi da anya adwuma kopim say mpinse mo panifo bi ba ye ho na ko kire mo say pillars da so dem kotwa ma ye no pillar da so so but court she o mo say asase 29.5 acres no ma o menye so adwuma pisa asem ye ni in the school no waje enti se ye ya ye ka sei de wo nim ene se 29.5 acres ne de na mama mu yi de ma presby asafo no kre se wo do mo mfanye school sa se ye ya ye ka sei school ne wo ho school no de becha beji di fa to school no sisi ya ye adwuma okay yenyu school ne nto nkyɛn na afei yenhwɛ ɔno mo nsase ekese edumiensa no odi ho adanse sɛ na nebewu no saa ekese me edumiensa no na watete ya wagye ho ensa ya waye ho nkrata de ama amanfo nkrata so kwa over 30 years na natiase wow saa asase ni nyina no nipa be kota over 30 years 20 years awamete so sisi ameka sei enti so obi atena asase so over 20 years and 30 years na nei ye kase ye ba bitu na wo ne saafo a ese ye bitu no ebe ya adwen ana meni ngo me ya adwen enti na bechi so woni me nkasa no se ma anya moa me ampa mo sa ho na mfiri no mo ye ntafo ye mpantafo okuru mu ho sukuu no ena eji asase no ana asase no asamre no se wo je ama hwan me de mini anso mo asase no assembly so wo je ama hwan oje ama aban na say ye mfiti preko panyi obi agapade ma ban e wo saa kwan ne so empo kwan kura ye kwan sabe eduru ba bi na say ye bie kwan mu a ye essential obi agapade wo so a ye de compensation bi ese fatama sa nipa kro no enti ade na wei no mo de no de ye nye no saa na afei de e dane aye bibi foforo de minim ni say e da esema sase no so no abu wo more than best 150 awmtiti so da motito bipa bebenete asase no so mi ji se bechi saade no nya do betime de atwa omuka asida ni betwa omuka nti patapa na ode ji asase no atwa omuka de nyina so ana de na wo unimu nti a wo kase bechi na eje asase de free emergency eno ye wo wasem nti na me busa wo no bechi oye me ba opapa e mi nyape no pa we mi di opa de ti bechi be da mi se obese school no obeji no pasase ni bi aka ho na so kisa ntia de yehwe ba bi e ho dwo na e de ama efiri owansi mu nche bi komisa oji school no a wafa nkofo sase nyina ka ho okay arofoni ade hye asemi asem kese na me wogidie wa arehemu se enkomo ayedie the regional police command etie ode mo ntwe wani mu ho montwe kakra wai munya botre montwe kakra wani mu fatu achiro nyame meso fatu achiro edom e konya dom ketwa fatu achiro ba ohu yasam ketwa o fatu achiro the regional commander etie the regional minister ona oye chairman of RESEC regional security council unsu wutie sese ye kasai abamu mpanyimfo otie sese kura de ya sabo DC din e de akọ afija kwa abre north ho sabre DC ensu tie wasasebwe ho ye ne the district coordinating director e wasasebwe ho ye ne no ahia e wasemwe ho na yehia ye no asembɛn ena director editor yanim e wo saa sebue ho awia ye de beto manim e wo afidie yi so
na sebe se asem eyete se border suja na se mpanyini amam amfa wona ne ensi fom ama sumdua ma eden me medinki aka sa ade a yesososo on political colors mu no mempe ye nyina ye Ghana fo mempe na anu a yesi iboke ho asamba ya akwai ya no ma silence na akwai wa ye din a wo ka sa 2013 ase 2023 ase sei e no sha ase se wo ye ni iboke ho asam enti wo ye biemu oman ni nyane man wo nya Ghana ni wo ye Nigeria ni sa akwa na asemi wo hwe na anu na mete se Nigeria for commission ya wa Ghana ha any Ghana Ministry of Foreign Affairs okuja to abra kwadom any ne mpanyimfo no wo ne krache no any wonu mu ahia hwe senka semi ankoma anso ano a enka Nigeria for ebeye din ama wonu pa wo Ghana ha ka Nigeria for security wo Ghana ha nke beye din kire se nke be kwa akofa asem kese ene diaba sabia na asha ase nei ewe afija kwa abre no ofu yi chirikrom ho eye saade we bia yemfama ban aban yeni nkaso ene wo ye NDC aban echine MPP beba Ghana ha de enim no MPP aban echine NDC beba nya na MPP kwei enti se now ye MPP DC ene bia wudi tumi bia na se kwan bi so ena wo koshi obi achi akwa ya de se NDC na aba enti sa okoka se yese onum ye ntafo enti wo mo ye NDC fo enti ye ma wo mo entena sa ne so a se NDC aba enti se NDC nso be makwan ama mrantie na ama ba we o matena ho ana o makwan enti political sa ne o man de ye na michi so obi de kasa we ye kramani wonye Kristo ni nti wo de kasa wo de asem kese ye ba we ya asante he asante mawuro tumfo se tu wo se wo no wo de ahoho na chekere ne man wo de ahoho en wo de chekere ne man enti asante mamu nko na se wo ba ya wo other tribes ehemfo e wo asante mamu ya wo me ayahodo a yeyiyi ne de ama other tribes ya won mo tete mfantefo wo baabi a won mo te anwrafo wo baabi a won mo te wo ba sanwase ha kwa ayi hei kwa wa ye kiachi hei dagomba life wo nyina bi wo mo ni nyina ya santimemu ya sana santimewura yewura wote wo de dom ahoho ene wo de aye ne man ama ne man yagina na asante aye kan enye te se asante reje hanko awo ewuram kwa ahafo ewuram kwa bono ewuram akofra omamu ewuram kwa ho ewuram ampo afrika sukura no ewuram ndi asante nye man ketwa yese ubedi asante ho agro enti se wo de ba begina so e de sa divisional nioma bi sei e na e bade a e bedane asem ti na make say DC fofra ya bo odin e wa afija kwa abre not ho no. This is a test case for you, a very crucial test case for you. We will see how you handle this case. It's a test case. You see how you handle it. Na ye hunu sene yetie Dr. Abesma Kakwaba Krabi Abi Johnson na ho te say akopɔ de acham na so adom krona ye de wa hiti ye ho den be se wa hiti enioma bi wo ho a ya ne ha se ye di jawa ne de asoa wo so de bi juni asomdwe ne ye pe unim kire se me mpese bi a mete ha na call afri kire krom ho no mo aba se bi a emoje enyino afei na me amete hei ya ma yan sentro ni ewo we di ankade be bi akokɔ to ne beko aje ni mbuaten se wo na wa kire krom e de na ekɔ wo se na na buai watituo pe emoje bi nyinu ye twa wei ya ye mempese saade no ne besi mempese saade no de besi asasesem eye mujasem exactly senka asasesem nyamujasem a enka ebinum nkofa matofo engetwe langa eni tuo nkonsa asese nkobo ho ban enti se me krachi ya wati wanya krachi ketwa o wanya krachi ketwa na wogina na sase so na wo se woba na wo se wo makwan a wogiri se die ne besi nye
enti eno na mempe enti na mehwe se asomdwe abade mama nse misa kwanya mienu ubewusa baako ha na se mienu ha baako ha na ye tre ko nati nana wadaroma mo bo hwan so na ma be bo otumfo so mo hye hwan ase ansa na mo ba otumfo ye wo ankobia na tipe eso ni isi neba otumfo mo be bo atife hin so na ono so de mo ba otumfo ho na ensem ye kosoe wadaroma atife hin wate se ni dikuro ana se ni dikuro no efiri mu no ensensem a ayakoso ewo nachi enie mama nate ni etie ebra asem no koda committee na enimu no ye ka se na wo se committee na asem de wonti mfiri echi nka ho hwe ti se koda committee no timimu ekosi ekoto committee be nim tobo eno eho ne ya ahensem onom wo ahensem a ewo ye wuranim asem no committee te so enti nsasesemi ba ye no okoba amane ene yese ewo committee unti committee nwie nyesa sanity very good momo hensem no ene wo committee ho nya asase ne nsem sase bia ba sase no ho a ye ka che na netibi hina wo se committee wo mu de wonti kan ti se committee ana mte se committee ne ka masa makonwa ne ho asem nyesa sanity bada sase a ye ka ho asemi na na no ote adwaso na na mpiani no ene di nkan ton ye ede ma mrantie ene ho abasa asemu yi enti enye te se empanyimfo na asore se ye agi asase no ede e free onomo a na nan di nkan de ma wo onom ne ho wati ase very good na pese me hu bibi e wo honom owura ensas asase no mo di kan course mo di kan toy ansa na aban ba beje ana na aban age na yekowi aton ma mo uze asase bi wo ho da ho a wo hen timi kokre ho school asase modie no emudie hen ye asase no wadaroma enka school asase no ho ye di nka to yansa school no kura no eba ndi school no beto masase no beto ya asase no ani asase no school plot no enka school die no kura a obi enim se di na 13 acres ne enka 29.5 acres ne enka ho kura plus bibia ho ya kire se enka ho yes so wahena ko wia school asase na ton school asase ton na fe ye den ana school abeju masase yo bechi achamfo one ba so be school ni oba be school ni no omo de school plot no e de amano e chiro so pe school no mu biem ento pe de na aka ho na pe de na ka so ne be kan wasa ba ne be kan to wa sase to grade school land bi kura to school opposite akura ka se wo kura de yi maye nti ye pe enke hono ko yi amamo yes asase ne da ho so etukura fu ne se wo kura de nke be krom tin ke pe ni na da nko a amem eno ono anu ofa se be ka kire se fe na yi ya wonkansa ka kire se afido se wo 2 plot o ma 1 plot o wo 1 acre o ma 2 plot na sa afi de kodu ba bi se bechi si eno ofa se ya wonkansa ekobra mensa si sa se na etiso tetine kese no krumo mpenimfo e de ache bechi eno do su ka so 2 voso ehira so e de ama bechi ayi oduru no e de ho na me hu se no sa na da bi no mo dada ye omo dada ye kwa ho na hyase ma ani ebreye ne se metimo ase yi a ebra wo mo ba beje no wo ne mo ekọ enhyeye bi kwa apam bi ansana wo mo ba be fa asase ne dia ka school asase no sanity na enhyeye na wo ne mo ye no apam na wo ne mo pam ye no amaso ba kokoro anu ya ba so ndada ni na da nko a deze mususu se otimfo bi etimu nti wo ro mo ka wa apam sanity bepepe sanity o ka kire se o ma kuro no rezoni close layout na se ma rezoni kura echenyo na shep na na asem no medwin ho amenti ase sese mo amu ho ni nyina na mo ho aka ana se ebi enya wo mo de na ebi nya wo de asem ebi ani mo du nti wo mo sarebo se ya ye no mo na nya bi na eja kwa hwe apafo no afi na mo ho be kire mo ebi enya bi ana mo amu ho ni nyina ye wo su nyina na ne won se adehye fokwa na wo so no ba bi ye fish pond wo omu ko dwina sa se ojo mu 20 million de omusuru no o ye de hye okrum ho adehye makoma bi mo omusuru wo mo so ye wo so na ya ho no de on be se mo di force edi free o se na SD4 wa asase wo ho ba cho so wuro mu a
on seven kumuso SDA4 de ne yaye ne dai bechi ato watuaka frafrani ne de ne yaye ne dai watuaka okay ena otra frafrani de no so a wosi ebusuafie ewo ho eno so wo amfa school no 30 acres na ewo no emu obo why okay na chese 30 acres ni mu no kra enipa sisi dan a o mutiti mu eda bebre na woso o de mo amanfo o ene omoye na oma nyina woso ankola ko school ba ebe da fie de bia okay na sasem ya owura yi kan udi ho dance yese asase ne so ebinom te ho ne won ya busua ebi ko school nyina aba udi sa de ho dance no crep through do okay me da se obo eya kwa me ana wuni hwi bisa se ne wa ye de na me nkomra oh de wa ye de ase ne wa activeness wo form ana wa ye mre udi hwi bisa de ama me nkomra na we de bisa na question ba ko okay my encheti fu nya dream so na se aban baji bibia wode krata bi free soro na de ba omo de sa krata ni bi bae be kire mo ye nya krata bia na se baji ba se school no baji waje na mosumo mi se question bia se sa aban de bibi ba wode krata bi be kire nti be chimfa krata na kire na ofren kwa wo so ma ofren na wo se wo makrumo david be che no wo ye hwan wo krumo be che ye me bra pani e ba pa wu e kwa mi di na de bet unfi krumo ofri maase mashe ni baby say therefore atoyi bibi wo ha konye bi wo amde be mana dia na dabi o mene ho baby a muri ni kasase bia dabi na me dasi menso dase adofo asem wei production etu ho anamon kire se madinki aka kire se efia ha asem mfiti preko pemma ha ema won tam se ode be fidie iso asemi se ne etie no e de asem beba debi enti yempese sa asem no e beba debi asemi jataba e de anamontuo ene motuo sima ba kontem yo na my chetifo emfonyina hodo e wo ho no ubetumi de atoto so amame na afi mabusa asem bia mepe afri jataba ho to aso yo na my chetifo na ye ma o makwaba mra asem beba debi so okay era se asemi ba ye 2 months eni on the 30 acres ni budie muni and that TV so enwa okay na e ba ye nim no 2 months ni 3rd March 2025 ya na ba na Tuesday ana mo de be dan ye mpanifo de be dan ye ya ntrase etu ho na mo bia nti na sese ye kɔ afija kwa abre ho no ansa na wo be kɔ ho no de nkomo na udi nkan di ya ansa kai didi nkomo frɛ beche because ye ka say ono mo bo edin beche okay udi nkan frɛ ye di kan frɛ no ade to nanim say na ne manfo ekyere no so wono onye kro onye hene na emum ono ni asase wo krom ho enti se bibi se ekoso e cancer for na yo madwuma onye hwe onye hene wo kro ni mu onye hene e wo kro ni mu na ono kra ba bi wo no zian kwa no ni kumase ono odi ni dwuma wo ba bi okay ono onje asase bi enti se bibi a yenko cancer ho okay and now ye day ti tu anama ko cancer ho ye dana se ene sa clarification na wa credit amaye no to aso enti tu anama ko afija kwa abre aye bo aman krom ho ene coordinating council director no ekodi nkomo ye frene honorable chumbema yekosia no ono so esia say first time or it is asem nini coordinating data oso onim sa asem no wo hu se sampany for ne ba ho but enya medru nanim enti afa ne dia beto nanim a ye ma ne break akra na ono so ni nkomo bi e wase na wo wia de wumbia no waka de akire enti ma mi bisa ne se ye ma ne break kosi brebe wantumi ameda ti na obo opanyin ya ye ne niti ye di nkomo yi na nan edin na nan pianim se opanyi osebedu eja sebedu ono na wo hia no mpese o meni ni sie di nkomo na wapa no ntumi ma ho nti so abanka so bi dada ene se otumi ba ebeboa wase ane that very day no so e konso ne papa ne koi nti na wo kire se bibi wo no animu a na mo to DC aba no nti pressure won so nti ye ma ne break akra de be umbia no ne be di nkomo ye ti ase ifro ne kwa asase ne so asase na omo ka no 29.5 acres no
yakoto Presbyterian penina na oti school no ewo ho aye ni di nkomo ma ne kire asase na se kwan omo fa so omunya ye yi omo layout ni omo yi omo krata site plan ni na be kire ye say this is the planner omo de ma omo ho ana beche any mpanifo bi ba ono manim se school no omo pese omo boa na omo ma ne yekese na omo ma aban bi som ana omo se any ese sa na tie dia omo ya omo nyi press before no emfiri omo ntumi ne omo ntwe omo timi dia ma omo na emum omo pese omo ya omo de school no mpanifo na ye Presbyterians ni bi ehihim ama omo te ase se yo ne omo kodwene ho aba 2 weeks no ma kwan ba 2 weeks no ma ya announcement say we be school enti se ya de school de ni press before the same bio omo age de ama aban eno ye noted eno no dani baby ana sovia na wotete nsase ne wo ho no wona na couple wo 13 betum se omo pe 42 acres ansa na omatumi e de akwa aban ho omatumi ama omo sa atumi no na 13 acres a mpanifo ne tete so no omo ma ba hai etete so no ebe ka ho a ebeduru sa 42.5 no a ebe boa wo mo enti ko mbe sere wo mo na omo de 13 omo fa nka ho omo de ko sere na aban ne gituma omo yi omo 13 acres amomo omo de ko lai aban omo de ko sere eno ye sovia nasem no sovia nasem na nti wo mu wi a na omo yi omo 13 ama wo mo na 29 na da ho nom de aye agi na afa de na ye dan na afa de we no sem gudu ye mo e kan ho de koye afa ba ya enema bi afa ase wo no kra ne de wom bi e wo 13 acres ye kan ho bi ne de wom 4 or 1 acre wom a wasi kra aduru baabi a wono de waye ne nkrata wo so obi antumi nkwaji no mfiri ho wo mo titim baabi a wokoton papa yi kasa wato a wo firi ho a na busu afie wasi wo ho no wasi ayen hostel the school no students ne bebeda ho ahona school mema boys ne dana ai asase no abedan finfin di ama no enti amanfo asisi dan tete so eno pe ne hiame amanfo asisi dan tete enti coordinating director no na kasa bi odi asem no everywhere ne kasa ye o ye say papa yi o ne ne ahia na emu mu aka je so nko fa mpanifo bi mra papa ne sa di mpanifo na ko afa ofre na onfadi sabe enye manso ena ye ne ayete hei ye sososo 1 2 ena se wutie jataba ene beche kura onumu boni din ekasa ye no a oso ono de asase ne nsanim enti opagini beche ye da ase se oni jataba kasa wo kan ne sa enti se ne nsanim na ani akogina assembly so a assembly ne nso kire se onum behia eja sei opanyin se ye ote anim hai opanyin se nso akọ ene wonum akọ akohia kire se eyampase na nampiani ene ton sa 30 acres no edema emrantie enti sa assembly wonji asase ye nananom dia enti se dance ya bam onu watumi de krata ba eye permit na wo hwe na ade ama won se wuji di se eho ye gene de aka school de ho de a aban ene woni a won sase ni wajapade wo so no enye negotiation simple esi awa de chiame akra just 30 seconds pe sabe asumdue ne ye hwehwe ka kire mpanyimfo omoma asumdue mra akra me da se eye Buamai, se Buamai, hona, say assembly ne wo. Se Buamai, say assembly no, yeti ye enchesa, na nsenya Kufuado papa mu no, na ebi akọ. Yes suku ba, na nso suku ma se obi ajapade mesai ana obi nkoda abonten. Enti se school no yeje asase ne dia ma school no dia yenim se nhye wo ho no ewo se aban no ye aban nye trimodin for se obekwa akọji obi asase a wato a odi besi dan se odi ye school wa bra omma wo musika ana se wonya bibi emfamfa ho enti coordinator wo ho ya wo hwen sa asesem so kra de DC aba aha se sabre na DC wo so won ehwen sa asesem so sabre de sabre no na DC mai jataba ko ho de na DC mai afi de won mo enti DC asesi wababo aman asem bi da wanim minim se oba anya ombebo amane se susu aba beduru yanim efa chiri kuromu a wobo aman ensa asesem bi a nipa bi ho kire wo mu na wo mu sun ya wo mo bo aban di mbone se aban abeji wo masa ase di aban tumi agi a omma wo mo hwe
wa bra yenyi ni se aban be yesa enti wa ba kasama aban na wo mo nsa enka wo masase anade esese mo be ya wo mo benya wo masomdwe no monye disi ya fe no aba ya mo akwa aba enti yankre ya toyi wo bete ye ne ya yanka sanso so yanka medase nana ewie ye dase eja sebedu se wunya wadaje a oba ha na oni aba be kasa enti se die o kasi supo se sa 30 acres ne die nana mpiani aton ya ewo emrantie bebre ne maba wa bebre a eba ha no ensem ye nukre na pie ni toni ansa no ko ne krechi medase asase 29.5 acres ndi eno kutwa me school no baby 30 acres na no enke school asase ho medase ewie owura ya da mo nsoma se enti mase mu ko dian no ne ade bia no enye boko ye wo gidie se asomdwe beba ama obi atumi aye na dwuma ate ye mra we de dompemi die na tsensem ebomu ankasa That's a year some know what they are to a judge, so to say, big woman. Never saying, now, Sasia. I will ho. No one, I must say, I bind the names out to so I bind to the baby BBC project. We say, never reach a cabana, say, ye, dear chummy. One yet, or hine first one. Won so anya se bia kwom ho no ye ono abobi ho na na se obi nipa kese bi wo ho ena nya no kwan so utie nsem so wo kan so a ne no kire se asase no ono awon ne ho ne die nsase wo to nya nsase ketwa edan so wasisi nso nya enan ketwa wasisi ne ntina jese nkofo ansase no ojeje aka ono se de ho na ntebe ne de Nese asase a mwajiji ntino nkofo mienu na ahwero mo nkwa wo asase so entina chere se omagu so ahwero mo nkwa sa because omomo nyina anya o madwen se omeje asase ni mu e de ama wo ne ba ne se na nipa timi nipa boni sem se na wankasa wo nyese bia wo niska wo was going to turn asase you are capable of doing everything like buying everything for yourself into obi asase 1 acre and as half acre na woja kan we be ode ewi ase yemfa ajapade emfa nkohwe nya wo prepre bebrebe wen obeyi eden a obeja ho akọ nya wo ambre ho ne babedi sefa ne se ade chiye na so da wan sori a insase na wagigi ni nyina sa 13 acres so san ya hin eno no emu eho yebetime se wo 13 acres ni nyina mu even 1 acre half acre kwabo no nya nya ntimi se wo ni nyina so nti ba ne se na asase nya wo dia na ntimi pese wo mie wani age na ewesra police for no so e wo area ho no so omo to omboase because so ba ba chi obi ba edina ko just even statements kwa o manipa ni mpo enkasa na no so wo china wo de na ko sell ana se wo chine atumu no ene be because asase no money kind of say abandon and start to so babe this project okay ajiatu for almost 4 years or say past 4 years project kwa no yehu enti aso ya dwuma kwa ye dwuma afa de moma ye kwa ma ye nye dwuma ewi etwe nso afa okwabra ne say eye event ye de ache no enti asem ne afa ne say ewi ase se wo chinchim wo yesi se wo bu kwatokase a nyankopon no hwa wo to ti bibia ne make sure say we are doing the right thing because law of karma no real ne odi be ye obi no dachi bi no ne be ba wo so ne betima ye moho nye nsua nyama kakra bi enfim la nye fa nyama kitikiti bi enfa tu ye ho fi se dachi obi aye bibia odwen dachi na de na wo ye no se papa dachi beba ebone so dachi eba wo so nte be ye papa ne preko na dachi bi no so papa no etimi epeye back abusia ha ene na media na djumede no so ebesi won so be like na wa channel so subscribe e dia mami na me so be ji adwade djumede so be dan won e dia me so no ne akosua faculty abusia da sene so be san so ehia bi. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.